mas Isarabin utak jakale Sarabin giduk jakalik mas Sarabin nalaw giduk jayang galing tayong flore Warawan may men bali-balian ng tayong flore Way go may ilan-balian ko sa'y mele Niya mugin sa gaway sa kutong marating ng tayong flore Uy sarabin kay tuman giduk jayang galing o melaw Way men balian ng tayong flore Uy sarabin kay tuman giduk jayang galing o melaw Way men balian ng tayong flore Hey sarabin utak jakale Sarabin giduk jakalik mas Hey sarabin utak jakale Sarabin giduk jakalik mas Sarabin nalaw giduk jayang galing ng tayong flore Warawan may men bali-balian ng tayong flore Way ko may inan-balian ko sa'y mele Niya muging sa gaway sa kutong marating ang tayong flore Uy sarabin kay tuman giduk jayang galing o melaw Way men balian ng tayong flore Uy sarabin kay tuman giduk jayang galing o melaw Way men balian ng tayong flore Hey sarabin utak jakale Sarabin giduk jakalik mas
Kung ngayon makom so chaka kuya pan sa Lindial, the primary lines kan, mamiyaran kalalapag kung call PUC customer service. Dinampen telepon sa Luriao Saro, Riao sa Luisu Payo. Men kapese watch ka na batasang Pohnpei Utilities Corporation o PPW sang V6AH Radio.
Chair Kadkadaur in Pwuhng Ipanao the program and V6AH Legislature. O Kasaleliamenko. Yet from an Vh nan Pohnpei State Legislature. Program which can count up as tasang option BIO than Apollo Kawaitan option speaker. O may sapol na may latu Cynthia Eliowat Kar na ban saksakaraga chon way out the gun wrong watch. Pwede ibang patch-patchan nilang ang maway menchi ang VH ngal sa karan wow o kapung tan kukuranan nilap sa machay coach. Ngal sa karan kay Boni o wow lapang kukuranan Roxoko and Pohnpei wow lapang kukuranan sa nangkan ko. Tachawan wow kisapol nangkan ko nanalam ko nangkan yay ko. Wow choror to kasapol machay kabnayan Wayne Pohnpei. The Honorable Stephenson Joseph. Karyawan Kabina, Honorable Francisco L. Yuanes. Speaker and Pwuhng Kawatapasan at Kaysabewan Wayne Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yamamuy Honorable Senator Stan Coros. Son Kapung Labalapen Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamu Son Kapung Kan Coros. Labalap kay Tikan Coros nan Belian Chiak, Momotso o Government. Ejungal wow and kaklalem chon Wayne Pohnpei yunsap sama chanan kalal len masligan kalal watch. Rotkach o koros kachanan program watch. Niyako si Sue tarong kaunoria kutriya isap tayo. Sabon machay Pwuhng kawat ako sa net kay sa kawan Wayne Pohnpei. Kacho yang nan ran kayo and aral siya na choror kono kula kay isap ministry isap si Belen Maysam. Nan wasang yelamalam peilabalap nan kolonia. Sabon machay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, me bachawan ruchangata yelamalam choror watch o kamo wepilolowan ruchangata samwan parente senator net. Erupwe kubachatian ramo chech ngalan clear quorum, ayan sansan may raralap silu merabachawan kachi o apali nan yelamalam choror watch o yime pansan salpa. Iraralap kayo, yay ira choror. Tan ira choror, yay apol pen wan rin buya lamalam watch. Me apol o santier, me buya lamalam choror ko wana watch pan rin ran isa bisu. Me chapta ran watch o ban ititin niya ko sriya isak silu. Tarang kao no riya batriya isak tayo. Iraralap karyaw, yay pil kalanter, ta kamumatang ko sa net kan. Tan iraralap watch kamumatang ko sa net yung memiye, me yay kamumatang ko sa net nando o kuya isa po na ulag niya riyay sa tayo, om karyaw o kim sa klang watawat. Erupuya kuya karyaw o kim sa klang watawat mech, ayan sansanong boy pa kon memiye kamumatang rukta klaki, me anane itawan dong pamumatang ko sa netwatch kwentak apali anamen tatongkan nan tali kan koros and government and Wayne Pohnpei watch. Kamumatang ruktak laryaw memiyay sa watch. Et kamumatang ruktak lanan de okuano lemnyat riyasap tayo. May songosangan ka kamakitsang wanchala nen lumakitsang tan all others Om Tan POL, Om Division and Administration and Budget and Legislator. Match Kaptalong sang Senator Carl o Bilalaltar. Are ye kamumatang uktak lanan do kwisulap niyan riyay sa tayo. May songosangan ka kamanata wanchala riyanan limakit sang nan PSF the Public Safety Fund when kak apari apol pen junior police. Kamu matawach pil kaptalong sang Senator Carl, mauya chairman ng Committee and Moni, o alanta sang mumot unsa watch.
Rupuaki anana no bischega na bilmiye o anana pempechep kanene yan wiyawi akamamatan person network o kamamatan person network a ime eletar kamamatan person net nanto kuya isa kono lebnyal isa tayo e kapantalar kung sa plan orala ye nomination te ititakan tan orala watch san me ititar yaw namiye itita me peitait nas standing committee report na walisak silula pinyagriyaisak tayo on board and PTA metoka Mr. Cassidy Schoenberg kamanaman lang no uso sa isak limaw A o tayo so aret ye itita me peitait tan standing committee report na walisak tayo pinyagriyaisak tayo mepid on board and PTA metoka Mr. Salvation Salvador Pilkama naman lang may uso sa isa 108 o siluso. August 8 karon kaunoriya kutriyasap tayo. Sabol man siya Pwuhng ko sa net kaysa kay 1 Pohnpei kasyo 1 siya langar ng ran karyaw and aray chungar wiya lamalam choror ko wanapak kulak isang miniaturiyasap si Belen Mensang ng wasang wiya lamalam pela balap ng kolonya. Sapol man siya speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, may kachawan ruchungata wiya lamalam watch o kamawa kulolo wan ruchungata San Juan Senator Perez. Arpuego pachatian ran watch chungalan pier quorum, ayan sansal may raralak riyaw na pachatian ran watch kachi o apalinan ran kariyaw watch. Iraralak kayo, ye standing committee report, the report sang committee kan. Tan raralak watch, sansan na report siya umiyan may ye standing committee report na walisak limaw na pinyalriyasap tayo. May itan o kabese kamumatang ko sa net ng besilisap tayo na pinyalriyasap tayo. May songo-songan kapachayang iralaut kap ni taliyay sa pusuan sa pulmachay Pohnpei Code, may fit life course modalities. Match report sang committee and person Mohammed, Senator Net Pachowan Wiyat Chairman o Sansan na report watch alalta. Irauralap karyaw, yay unfinished business, that totong kan met a Pohnpei sa injong sakla. Tanuralap watch kamumatang ko sa net yung nakapantala po ang kaktasan to kamumatang muktaklakan. Ne anane and pachem kamumata watch. Ne ye kamumata ko sa net nando kuya sa kuno lepinyan riya sa tayo LTL o karyaw o sa klang watawat. Kamumata wakta klanan pe o pupulimaw lepinyan riya sa tayo. Ne sama-sama kak pasan sa talter program moni kan bali silu. Ime pansan salta. Wanchala wanapit and Bachosang tan travel, the money and sailor, o Bachoyang tan all others, when tapun ananakan, memiye nan Pohnpei house nan buin away. Agret, ye kainan lan money ban division and fire and emergency. When pukati o katete na one money, makamanamanner o musiklampil o nan wasang pusa nakan, memiyana na pe kachemer poinan kasli. Kayong sakla, tali mayang epon nan kamumatan buktakla watch ye one. Chalak yanen, puen bachosang panol others, o bachola kalauta moni and sailok, puen kak apalianan na pen sailok me office watch ngalenwi. Puen rachon tatongkan me anana bacheng apiga nan buin talaw and kak epon. Match kapese sang Senator Korn, no we are chairman and committee and money, o bil alaltar sang mumot unsa coach. Karyaw kamumatan, waktaklanan ke opukuwalu, lebinyan riyasap tayo. Met penanan and money on kandan kamarain, o pwede emiya waktaklamay tawan tuk met paytay ng kamumatan waktaklawach, ay meleta kamumatan waktaklanan pe, o kuwan lebinyan riyasap tayo file.
Match KAPWARESOU Senator Simina, Mawiyasar Chairman and Committee ang Kandang Kamaray. Kasilu, yay kamungatang wakta planante, o pupituwaw na biniyag yay tayo. Match pilsong-songan program mo ni kanan balikan nan kandang mo ni. Pwede piltapon ananan sila o rancho tatongkan en nan kandawaj o abita. Match pil KAPWARESOU Senator Corn o pil alalta. Katayo, ye kamungatang wakta planante o kuyaysap labinyag yaysap tayo. May songo-songan wakta na talituwaw en sapol machay ko sa natin wain Pohnpei nampe aysak li labinyag o kuslisak tuwaw labinyag yaysap silu o kakachayang irachukuchuk tuwaw labinyag yaysap kusu wanchala wanakit when kaksa was celebration day, om irailmen Pohnpei kan me pacha nan win Pwuhng. Match KAPWARESOU Senator Edmond o kokoyang kamtiyan mon. Kalmaw ye kamungatan mo taglanante o kuya isa kayo dapat niya tayo. Me pilsong-songan program mo ni sang ng personnel o non-travel when piltapon ananan kachayang abiba. Match pil KAPWARESOU Senator Court o pil alalta. Kawano ye kamungatan mo taglanante o kuya isa kriyaw labi niya isa tayo. May pil ni saman mo check menro program tapos sa bali mo ni kantang personnel o travel nan bali and police o security o pil correction and rehabilitation. Pwede piltapon ananan sila kanapita nan win talaw o palwatch. Match pil KAPWARESOU sermenen moni o plalanta. Kaisu ye kamumatang taglanante o kuya isak silula binyan ye isak tayo. Mepil ni saman mo che pagkakuwan mo niyo mepil tana pali sila ko ngatiba. Match KAPWARESOU sermenang kamtiyan roson mau o kokoya ngar kamtiyan mo ni. Kawadu ye kamumatang taglanante o kuya isak kayo lebinyan ye isak tayo. Kawadu ye kamungatawag taglanante o bukiya isak tayo labiniyan riya isak tayo. May pilsong-song po moni peitakan and nandalwash and kaksawas o isais and lawyers fee. Match KAPWARESOU Senator Perez Noya Chairman and Committee Chayan ko o pil alalta. Katuwaw ye kamungatawag taglanante o bukiya isak limaw labinyan riyaysap tayo. May pilsong-songan program mo ni may pachaban personnel and school and takin. Kwenta ko na nanin sila kung irail kan may panwalian falwatch o abita. Match KAPWARESOU Senator Simna Mawya Sermon and Committee ang Kantang Kamaray o pil alalta sa mumot unsa watch. Kayong sakla, ye kamungatang wag taglanante o kuya isa puno. Labinyag riyaysap tayo. May pilsong-songan program wanchala wanen sampan personnel o mga lotters. When tapon ananan office watch may yayobsin public auditor. Match KAPWARESOU Senator Corn, Mawya Chairman and Committee Moni. Opil alatar sa momot unsa watch. Pwede ka mga tambok taglaki makaptalong alalta. Ay meleta kamungatang personet nanto o kuya isa po na ulit niyan riya isa tayo LT yalar LT Riyaw o kamananandar ni uso sa isa tuwaw A o socha nungwa. Puan san salong buin Pohnpei meran watch o kuswalo karong kaunoriya riya isa tayo sabol na siya speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi, Senator Corn, Senator Simon, Senator Licanet, Senator Simina, Legal Counsel Beckman o Chief Clerk Johnson. Tachota sangar buin Pohnpei ong nan buin Palaw, Koran kap walian buin Pohnpei ong nan ABIN, the Association of the Pacific Island Legislature.
O tan ka chawan sa tali when Pohnpei watch niya ako sa isa piso tarong kao na riya kutriya isap tayo. Niya ako stuwaw tarong kao na riya kutriya isap tayo. Sapol machelak tung speaker, the Honorable Nakarumiken, Pachawaner me kapese usang option kapna and when Pohnpei. May itang kapese kamumatang ko sa net ng okay sa kasulat niya kriya isap tayo LTO. Pachawan kamanamaner sang kapna and when Pohnpei o wiyala sapol machay ko sa net and when Pohnpei nempe isa kayo li lepinya isap walu lepinya kriya isap tayo. Niya ako sa isap riyaw, tarong kao na riya kriya isap tayo. Sapol machay acting speaker, the Honorable Nakarumiken, o Honorable Senators Chekan Mayanga, Senator Mopik, Senator Simeran, Rachawan Pachenger, SNLC, the State and National Leadership Conference, Mawiyawu Palikur, Nanway Sopes, na Ray-Ray-Ku Wipeo. Niya ako sa isak silo, tarong kao na riya kutriya isak tayo. Sapol machay acting speaker, the Honorable Nakarumiken, Pachawaner men kapese riyaw, samopsin kapnan ko in Pohnpei. May itang o kapese kamumatang ko sa net ng betuwa isak lumaw lebinyal riya isak tayo. LT riyaw, kamanaman la o wiyala, sapol machay ko sa net ng Pohnpei nande, isak kayo di lebinyal isak tuwaw, lebinyal riya isak tayo. O kamumatang ko sa net nande, o kuya isak wano lebinyal riya isak tayo LTO. Nagkamanaman o pinwiyala sa pulmasay ko sa medong buwan Pohnpei ng isa kayo di lebanyan riyasak tayo. Niyagangan buwi watch ako sa isak lumaw tarong kao na riyasak tayo. Sansan nakapina o acting speaker Pachawan kasamoyar chon conference te SNLC conference watch at melel iray lapalapakan and buwi chekan and nan kan kakakapachakach watch. Mayang aki rai kapinakan, speakers kan, honorable senators kan, o aray chungal staff kan. Warangkak eukupena chungalen sochuk o sakawan Pohnpei. Luke Choror Pwuhng Younger, President and FSM is Excellency Wesley W. Semina. Kapakon watch Pwuhng nan Pohnpei State Legislature Compound. Tachem rai lapalap lukoto kan, ye Honorable Senators kan and Pohnpei State, staff kan sang option kapna, staff kan sang legislator, open national government. Tatok watch po ita sang ni eupenen talikan mesan saler. Ang neche chow tagang rongan wikach ng legislator, o sa biluk-lukay chow pagpapicha kupurakan chorus, o nan out tagang rong kar medang punta chow tomur. Kalangan o Kaselelian. Management Chowdhury program and V6AH Legislature baby walk from Pwuhng. Some radio Pohnpei radio V6AH Global Station Associate manage raise the Taulia Global Sabel Cheva Sabali and Pohnpei program and coverage from America. Live
Kailangan puro kalabras na yung margin kung sa radio Pohnpei, Radio V6AH, 9 AM Radio Kadkadaur sa 12 kHz, sa Pwuhng sa 1.0 MHz, V6AH o YouTube o Facebook Live feeds, na FSMTC Cable TV channel sa Real o ng V6AH website, V6AH.com. Kecil bagus punya kurang kemajuan permainan dengan dan perbaikan dan kemajuan permainan monsoon rawat. Ministry sekelima tahun yang telah disahkan.
Corresponding Commercial Government Radio on Pohnpei, Radio V6AH. V6AH Radio by Kadkadaur, Pahrek, Pohnpei, Kadkadaur, Pohnpei. Sound and Kosap Tarabakala, Winners, Nickers, KAPWARESOU, Government Radio Station, 9 FM, 107.0. V6AH Live Video, YouTube, Facebook, FSMTC, Cable TV Channel Vah. Or our website www.v6ah.com/live streaming. Minutes di Sabiao may patao year lang Isabel. Ikaw
bang gulugol lalabot Subay kasa
kupurkan koras lain kumay kachin kumay sa radio Pohnpei. Minich pa sa kriyaw, tao niya klokay sa kriyaw, minich sa kwalumon klokay sa kriyaw. Kusan natakan, doon alakan nalway Pohnpei. Iyang o kasanenya. Mohon koras echumal sagratan kay puni o wow kan kubren sa chay kochiyas. Pwede KAPWARESOU kupur sabakan ko nila kachin kay pay ko na meron kachay. Ay chumal sagratan wala o kay puni po molen wow erso ko erson Pohnpei. Meron wow nagti Moin saboko isoko. Wan sa malikan na kanyay ko. O mere wan sa malakay na malawakan koras ng eksperyensya momotso o government. Ranwat September 12, riyagri sa tayo. Kankana mo niya nago kumalele. Riyatamin kayo washwen sa karabuwain Pohnpei. Makatin chang-changan orang nan sa doon al and pay sa rawatch. Pwede terlang sto sa nanuin Pohnpei, penyan kabela ko sa net, wiyatamin kayo watch, tapagpag watch, ang son Pohnpei yung sab, at mel ang rayakan, naging siya ang waranan sab. Kichay dan kabakin kichay ang sokars, niya chay pan siya ang waranan sabakan, pwede school, chabir. Chojo sa chay sari, magmapit doon alakan, o iwan school kan, o sang iwan school kan, o chonatang kan, kinuya magmapit lang araywasan natong kan, kichay na niya kitawin sign na kan, na niyayar doon Ellen Wayne Kabaran Pohnpei, mera songs, speed limit, o wasan school kan, may per hour sa limaw, o wasang kusan kan, mile per hour raise at limaw, mile per hour raise at limaw, wasan business, wasan at nechkan, mile per hour raise at uyang ako crosswalk to wasakan baras kin kochelahan. Oniyan sa watchet nan pelin public area kan baraso wasan kamatong kan, wasan kabon kan, koras makarani alway de alabakan. Korasan wangi to bachuan masamachay anyway tutuan check lenranwash. So sangkan uyatinderla o alakan kinkalak kwaishla. Yema kare ta pakayo shautan kwen kurang kachaman o tangan kinkichay koras. Makinchang uran na sawakan o kichay dan kakak kinkichay dan sa koras o ran koras magatan uran na sawakan. Mamiya Iren kayo na makalabak kung kakanakat talmasan na ninemped na buwan siluriyaw saro wano purmak siluriyaw saro walo silu extension riyaw saro te riyaw silu tebil riyaw kanan.
DJ Rocklong Fate. We the Jobbers Boys want to dedicate this song to the Abang Boys and Market Boys. Alright. 14K. Very, very
masani ang ijay Iray masilip ang sipawo Naisipakan biruniye Iray napili naman yeto Wasa karos may kintari Masani ang ijay Iray masilip ang sipawo Naisipakan biruniye Iray napili naman yeto Wasa karos may kintari Iray kinitamay nilang sa Masani ang ijay Iray masilip ang sipawo Naisipakan biruniye Iray napili naman yeto Wasa karos may kintari Iray kinitamay nilang sa Kung mangi may PUC kag sawas kawait ang wiring anyum kan
Mamiyay ren kalalapag call PUC Customer Service Linamben telepon seluruh Riau Saro Riau Seluis Upayo Men KAPWARESOU Kaunabatasang Pohnpei Utilities Corporation PPWAysang V6AH Radio.
Pwuhng o Kasalili amain ko. May kachin ko pura. Nyuk pain Pohnpei, First Lady of Colonia Town. Echungal Pwuhng Colonia. People on the dance floor jump.
Komangi magom sochaka chupasang kisinlog kan ni mideren liolkan mamiyeren kalalabak komkol PUC customer service ni nampen telepon silu Riau Sero Riau silu isu payu men kapesawat konoptasan Pohnpei Utilities Corporation o BBW isang V6AH Radio. All the way from the Rawa to Pohnpei, back to the lowland production. Mr. Benamante boy, Mr. Napze, Zay you play. Pohnpei and celebrate. Where you at? Where you at? Where you at? Hey! I woke up in the morning, young Pohnpei. Hey! Nego no riko nika taking away. Yagi kakuwa neko na tao. Gay no riko ni mananga mangaw. Oh my God, look at that girl. She's so fine with a beautiful eye. Will you be my I'ma treat you right. Let me tell you, nego, I'ma give you everything, yeah. I'ma give you what you want, yeah. I'ma show you paradise, yeah. No matter what it takes, girl, I'ma be right by your side, yeah. If you wanna be my Pohnpei girl, yeah. Hey, yeah. Yeah, my Pohnpei girl, my Pohnpei girl, my Pohnpei girl, my Pohnpei girl. But if you're tired, nego, I can walk you back home to the Yvonne's hotel. Let me tell you, nego, I'ma give you everything, yeah. I'ma give you what you want, yeah. I'ma show you paradise, yeah. No matter what it takes, girl, I'ma be right by your side, yeah. If you wanna be my Pohnpei girl, yeah. Say the bass, my smile. Yeah, my Pohnpei girl, my Pohnpei girl, my Pohnpei girl.
Komterto ke salin liol no pupitiang nan buel. Mamyairan kay na mo kalalabag. Akom call PUC Customer Service inamben telephone. Silu Riau Sero, Riau Silu Isupayu. Men ka besawat, kung nabatar sang Pohnpei Utilities Corporation o PPW sang V6AH Radio. Right now.
Bilgin bari perdiye socha sapanya Orma we isanamen Ome kaunu Aseri
I'm the Jiranga, Soko way, Soko libre, Leligita, go bagita. Let's do it, I'm a gas. Let's go, down, girl. Come on there, shake it down, girl. Malati, balik na bachayam. One shot of it, musik up all the way in the morning. Sell up to the sunrise up. All right. Yes, sir. Show me what's up, shoot about that jam now. But I'm a last and back for the manga. Let's do a no, to a baba. Baby, no, to suck out. Shake it, boom, boom, let's go. Music up. Hey, music up. Music up. Kung maangi mesochim ka kokota laman kay wire kan tesal meche makin puta ki chukan lial kan mamiren kalalapag call PUC customer service ninempen telepon siluriaw saro riaw siluisu payo men kapese wach kauna batasang Pohnpei Utilities Corporation PPWay sang V6AH Radio. Yo, Miguel, RPY alongside. Just wanna share. What a kid. Bless. Tell me. Boom. Bilang mas kalaraniaya Ubirong ilang kisiniyanga Ubinilokin na mata Pechipinu sumara Upichupekan karos Upinen kerekoru
berong elang kisini yanga Oh binilokin nan mata Kecipinu sumara Oh perjupekan karos Oh peneng kerep koru Oh pemempir karos Liau tepen sampai Pergi kijai larabas Lewi memor sampawe Anki ko poraporan kimelele John mejei yong mejikan Pergi kijai larabas Lewi tetok sampawe Cipanan ciong ai pugo Buat cik-cik Pergi kijai larabas Mewi memor sampawe Anki ko poraporan kimelele John mejei yong mejikan Pergi kijai larabas Mewi tetok sampawe Cipanan ciong ai pugo Buat cik-cik Sanggaras kuburan gauno Imegabugada lango samba Pachigiyang adabakoros Lelelang pangiyongay Karyang ay pangkinanchiyang Tangkinan tikaneng mama Limpakong mejikan Ukara-kara Sanggarus kuburan gauno Imegabigada lango samba Pachigiyang audabakoros Nelelang komiyongay Karyang ay pangkinanchiyang Tangkinan kikanen mama Limpakong mejikan Ukara-kara Pergi kijai laranas Memamor ko'y sangkawet Anti ko poraporan Kimalaylay John mejeyang mejikan Pergi kijai laranas Newi tetok sangkawet Ikanachiyang ay buka O aku cik-cik Pergi kijai laranas Memamor ko'y sangkawet Anti ko poraporan Kimalaylay John mejeyang mejikan Pergi kijai laranas Mewi tetok sangkawet Ikanachiyang ay buka O aku
Commission KAPWARESOU yon Pohnpei Legislature Station and Susan Ministry Kauliak Loke Okcheban Komandisa and Program Kamay Ijay Kaslaw Bachimwang Iberaw the program Ramos and Pohnpei that like health insurance plan Met Pan Sasalang Promaykan Omoran program Chapche Bandu Seaway sa mga program Kamay Spend Promaykan Moran Source and Ramos. Pohnpei. 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 Iyang kasalilye rakacho karaspacho nan program ranwatch nan Pohnpei program kabese way rakap irasampalakan mawiyawi tagan nan way Pohnpei tariya mo na chpan kacho yang nan program kabese nan subsech takonem nin wanyan kichtiyo chiyan ki uyach nga saratan kay paniya wow peon walan wow araksokan Pohnpei yu at nga sa karanwa lapan kukuran isanan kan ko. Wan kasawan mardukan nanalaknan kanyay ko. At nga wow chororan pilto kay sawan machay kapina enwain Pohnpei, karyawan kapina, Speaker, Vice Speaker o chawakan chorus nan 11 Pohnpei Legislature. Pachawan wan ki sawan ko kung lagalak, samuro lagalak, 11 mumotsokan, o pachiwan ki sawan marchon way yung sak. Ranwatch way sawan man kiyan so mga pukcharan kachin kasamo, Mr. Jackie Salaman, Mawia Administrator and My Care Health Insurance. Ang suksachban pachiwan lukat, on kasampal manage, hong nan program and kabese ng suksach, and kak sa karaway ni aralak, kasampon me pachoki nan me kay ay suksech amchungalay so. Kailangan muna ibigdulay dan wiyay chumol sa karatan mo o pachen sa karatan mo siyang lahat mo po ibiyanso o ibabin pagkita may maasan nangin o chorus na biminamay propi irada bilka kiyang wewe kumaw tama sa mukilakan mabuyaw ng Michael o tama chairman Kosayaramis. Narimaw yan ng Michael, uyas kami nalangan ng radio station. Look, mga kitsandak, pinuya pakay kasampanit ng radio ng online. Kalanganan ko mo Mr. Salaman, Kaya kung tulaw kabesayan chon way ranwatch tapos My Care Insurance Plan o pukokan meron pasyawanta. My Care Health Insurance, we are organization you we are with some FSM Congress. Mas akin sawasya may chon tawagin FSM National Government makak yang chawata tayo sign up health insurance. To ram ka to John Airway State, John the government in Airway State kakariyan choweta o to lang business ka kakariyan choweta o ibagayo kasampal may sa kapatsayan kap ng Pahrek naman aramas pepe may kakiyang Pwuhng membership sign up on My Care Health Insurance. Kakiyang wala sign up. Abmenet on i-ride individual kan, i-ride aramas kan, tatawag na isap, tatawag na isit. Ni kayo isang aramasin na mature kan, wansap kan, o aramasin na it kan. Aramas maan ka business chikin kan. Aiso raji ko, aramas ka chukak ratio and eligibility ratio yang sign up in My Care Health Insurance. Objeknya ng Pahrek sekolah, iray may kak yang koto o yang sign up. Dan course na ranjay ka kung koto sa yang sign up in health insurance, ratio may pwede ratio na tatawagin ng government, ratio tatawagin ng office. Nan Pahrek iray may kak yang koto o yang sign up in sa ray no aray tanini. Health insurance on
me Michael Wiya, I saw you me armasmen de ler nan kapani somo, tanan rapaki sawasin job, chete sawasin muni, me soche mi nan FSM, anane sawas me kis pwelaut sawasin muni, de sawasin muni kan da job cheran mana kis pwelaut. Ayan so Michael so kolong mo yan sawas. Ayan kamarara jojo pwedeng procedure the on sawasin palawaro the sawasin bunio armas on member. Arame soje somen sawas baga kira nan mo inavesen so mau banana pagkatang lalikiyo rapen sawas lalikiyo rapen muni lalikiyo rapen chokche lalikiyo I sawas mo Michael so kolong mo yan kamangelo o kamarara sawas na ba ko yung sumawa sumanarapan. Kalanganin ko mo Mr. Solomon area agaksansan is me eligible the kako kane yang sign up on my care insurance. Kalangan ari mo koros me jodo talking non-government ka national government, Pohnpei state government. The state jiga, koros met de dag naar business laut kat en mijn school kan me yang zijn dat open naar barrage koros met de John de dag en armas met Pwuhng pe naar more naar sap en naar sit de arkis business jiga rijkak yang kotoy yang zijn dat naar barrage. Kalanganin ko mo agaksansan yang option te plana kan meramas kak sign up te klileti yung o ya 1,000 on AWL plan. Als je was naar barrage of naar barrage checken aan kietje plan taai, Michael niet dat plan taai. Non-referral will be insurance plan om armas me HR kietje sawas in muni nan Pohnpei state. Raisyon na yang pagkatag lalabiyo, raisyon na rapen sawas lalabiyo. The career plan, basic plan, mo Michael Banya sawas yung transportation o stipend o sawas in somawa ng kolektibo o supplemental plan plan mo pintuwa siya basic icha armas na 90 plan mo kan may iray kasabay kay silang kiyar tatok kolektibo ay rin ang walang chuwan chokche iray mo yung kolay kakar chuwan chokche iray siya na kola referral committee alam mo yung isang referral committee mo na may karaman sa masinay na o plan, non-resident supplemental plan o Jordan way Pohnpei, the way never said no way yan way likiyo sa mga consulate office ka, ambassador ka the Legislature school ka mimi kokila school likiyo i-plan mo may plan tayo may koros mi milalan match. Chapter October kuala na koros sa sign up nan answer damage on my health insurance. Kapach-pachen plan kay pachen nature plan kawari. Non-referral mimija, basic mimija. Air plan na ko yang to ng basic research, basic plus. Amore basic plus supplemental mimija. O supplemental plan kap na ba ang kota to namin supplemental yung supplemental plus ang switch kaya oras magaminan basic tagaminan non-referral tagaminan supplemental pwede niyo sumpong pwede weekly oras pesen non-referral magiging chik mara basic mara supplemental oras coverage at wabanete, koras mimi 50,000 on sa Pahrek. Sang ng barrage kola, abanut plan ka abanut kenta keta. Are depending on tama ka sign up plan, so AWL plan kan right coverage ka o right benefit ka ba nakisuk person depending tama AWL benini de amena mention na tao kan pinta. Non-referral koros ay watch mimi maximum coverage o sombaryo 50,000. Wag maga sa wasla na kiyo ka kola genesis ka kola numan muni ka kola rin private clinic ka. May ka cover kayo sa mananan when your
sa wasan job siya like 50,000 o minimum member. Check that na October ko la fiscal year kapwa. Plan ka maximum coverage ka bang bukil na o ngayon plan. 50,000 na ba tutuwa siya o basic. Basic plus pa no quota 75,000. Supplemental ay so siya maybe 50,000. Up na October ko la banut kasuta ni 100,000. Pwede siya without sa basic plan. Supplemental plus o i-next plan coverage kayo lahat ay plano ba kayo po mo maybe ni 150,000 coverage. Ari ewa panini tema na mention tatak depending on pwede o nanan panini o aramas na men kilom na plano. Ebis sada taging pilita minya plan. Bani kasi mga yung ray nagka-pil o mixita sa mga planta, mga ray. Paris po, ebis terlara option. Ayaw plan sa kalangan ng port kamanana o sa kapatsayangan na nasa planta. Yung plano, yung ready care plan. Ready care plan o may mas at yung baba ka maangayat. Mimini sobar wani sa klima ko. Iray siya makaka-apply yung programs na plano. And then plano ready care. Coverage in plano, mimini 75,000. Pwede yun. Pwede chip pa and my care discount NJ senior citizen ka o NJ retiree ka. So dyan armas man mimini sobar wani sa klima ko. Dyan mag-retire sa government. So na papa noon at banini man mimiya ni sobaro amen kaman kilaw na ng plano biya option na kaman kapoy lahat ki supplemento on 100,000 coverage is po ilaw kaman kiyangin ang ready care coverage 75,000 apoy bang poy chuchip kisya poy basic plano arbelisan ang banini o rakak kiyang aray baba taray nono da kamakabaray yon nan plano. Kalanganin ko mo. Kung kakpuleo chika po yan, 1.0 yan ewe plana kan, pwede kaksan sa lama o tete yan siya mo eh? Ewe plan, pwede basic, akin iban may naitsyo ba, ewe waramas, naman waramas pagkakulado pwede plan ka, ni office ka, ni office in my care. It's just block price in euro package up. Email side non-referral plan kayo po i-check. Pwede weekly out the sompo depending on aramas sign up. Aramas nature member retire ka like pa yung sompo yung corresponding social security bakit man sompo chondo ka kayo yata ni pwede ka ang weekly out para sa rin depende. Pwede non-referral magayon po i-check. Kabila chala isag sama weekly course. Basic plan may po ng EPS po ng chala isag kayo sama. Basic plus may chala isag sama. SR plan chala pa isag sama o SR plus so magayon po ilaw daw na programa chala FP sa klima weekly hours. At depending iyo kasama ng plan ka magkoma yung totoo ko koma ba sa wasang pinini kiray lang na ng plano. Chon na pinini ang pos chon na beach na yung plan. Pwede koma kan silaw kita na magkasilaw kakasilaw kita totoo ko wulian totoo kita wulian way sinok o saan ka wali. Ang mga kanala SR plan po makamiyad liti yung kasyo kagagaya ko na chumang chakos saan ka o kasyo na kuala ng referral committee rin kami na referral. Kagaki bitinan supplemento. Ang panini yung namsari ko kagay panini rin kami na daw na isariya marusod kaya na so much sensation man siya na isyo kami nila by so mga data ari abami dyan ng referral ari isay jaki dyan appointed naman willing Pohnpei ka dan ije chow chen Pohnpei ka ari iban ngayon bami ng supplemental po
Paminan basic plus na sariga ban minan basic non for. Ala, mesto mau tu lula kami na. Dari depende kan bagaimana kita memban someone sawas agis ban complicated agis talk loud ang ko yang penjon benini ya. Amin atin ari me sagan kawait kin me monom pilta planta me ba mo kaban pilta mo benini ya kegelang ta me somanana ta me ba nana on nampelian somo ta nampelian na pwede naman monitor bunni o kelang yawan sinch mabako pa na nan pukan benini mabakak sawa sa planta ari ko na pilta planta chonda ta kan miker ba yang sawa sa men mas mo kola niya so kapacheti yawan pwede na right lang biray metawa biray menane ko kapacheti o aramaso kaklan okay memo te iwana na bukit la pa sa kak mina na sejin we kriya paros te so mo paros Kalahanin ko mo. Kagaksan isme ka kabacha yang management plan. Kalahanin Ari, ewa amendment jono to kapacaya ari ewa state kun kosaneti yamon iraiban kian benefit ka te kapain health insurance rani rai jono to te ewa company kun kosaneti yamon ewa amendment jono to apply discount ka the benefit ka rai kayo is magkakapatsayan pa ng plano on both ng seri on father-in-law and mother-in-law para kalap no kalap or yung o ng ser kalap kakakiyang na listo ari depende nga sa mga option kasi yung depende nga naman income na nilay budget when we like kilong pan ni right plan ko. So aramas ka mo yung aramas me FSM national government, Pohnpei state, Koshai state, o Chuk state government. Right, kiyang ni right jono to ka benefit in discount. Government ka kasi natin ni right bang so said ni right jono to ka fine and membership fee. Para sa ganda po China isak weekly akaros government bang pa inelip chonda tao pa inelip government bang pa inelip mo government chonda tao bang pa inelip mo. Ari sa which discount rate as discount benefit on chonda tao sa government ka 52% government bang pa 48% chonda tao ko bang pa. Ari gusto kursi level. Ari kasi bang pa chalay sa grupo. Kailangan ko sa mga discount to, kailangan ko benefit ko ito tawagin Pohnpei state government, ito tawagin national government. Ari government ban sawas o pa nila ng membership o koma ba pa nila. Ari apela-playa mong tanini. Ari on board ng sariga, ray bang ang discount. Karena sabi Yap State aray government kasi natin iray bang sa wasi ichon to ako ray bang pa 60% aray puy chala Asia kuya oras Yap State bang pa chala wano achon to ako bang pa chala bahay up extra kapay benefito so to lang penini chon to ako chama ang kapay ang discount pwede will state kasan din aray government na muya aray benefit o aray budget din mo aray kasan din aray Pohnpei state Koshai state Chuk o national government maaray plan ka oras mo pa niya aray package standard plan government 0.52% actual to talk 0.48% kapayan benefito apply ang pinini mo koras namin ang pan nan plan. Kalahanin ko mo kaway mo sensa na mo. Yakat sensa sawas o epon kan may kabacha-bacho
non-MyCare insurance? Hey, so ang sawas MyCare kinkita. MyCare, kusunod ng FSM Congress, kusunod ng FSM on MyCare. Since chorus MyCare quality some ni Pwuhng membership ka on sama man narabas mo kung quarter and MyCare. Kusunod kusunod 90% din sincho para kupur lang member ka. 10% yun na quality on operations on administration. Well, we said your point that office administration or management in MyCare pay discount negotiation and rate via exchange with quality sang na say Pwuhng naman mo ni Kapka o kapatid naman mo ni Kapka via exchange quality sang mo ka ba kapurpur lang na kapayin on benefit on nature member ka. Sawas na sang since koros magkukulang, since ka kukulang kayo on repen on sawasapan on apalan soma to o apalan transportation o sawasan soma and then that wasay ray rapapaki wasakak sawaski apalila ray soma. MyCare sa coverage kayo manuyaw makayo lahat ka procedure ka mababayaw so libil ng procedure ng paliwar so kara sa heart surgery waliyanita lukopen armas ka chi lukoparay ka chi kuyaray ka manano waliyanita on wala on kamakalanan por masaray ko cataract surgery para katran ka lang wow so o pilong pala ang sinsari ka management tiya kilinong ka pana ka anano ka wala ka tep ka na po ka loto mo na care to sa naka COVID tapilong some harassment naman mo ni sumawa ba ko lang mo ni ana chok chok baninda sumawa magamila din so chacha social nature machine, the social nature couple makakapali na sumawan, the social body mamimira siya makakapali sumawan. Chokche ba kilong case rin referral committee pan kamanalo Kadkadaur sa wasela sumawan kola rapakila basa chokche din mo ni makakapali sumawan. Isawan sawas ko MyCare ba kita. Ewan sa mga sawas na MyCare kan kita insurance hindi ko ako show ya the sawas and transportation the sawas and pain ko inintikatin so mga wanjan na lagiyo wasa ako wala rapaki ka o kaya na extension the stipend and so mga wasa nimi o kolokoli ang so raprapen naawyawi na chokche naawyawi ang procedure ko ariyo makap nambaras na MyCare budget tao ya miya benefit miya relationship ang US on sawasaban bil medical program at mila ko MyCare miya and so mawa pinay mainland the away the Pwuhng MyCare babil sawasada transportation o stipend on so mawa ang kaklilin na rapaki na sawas pero wasa MyCare so what's na check na di sawas network me chop chip and mo ni kan na so sa DJ so mo ka so sa MyCare ang network ya Philippines, India o US. Kalanganan ko mo nagaksainsan service tasawasakan and non-medical MyCare kan apani all non-medical expense non-medical benefit MyCare kasawaski ka di job ko sa iya shopping minan health insurance in the Piyoro health insurance in non-micronesia ka sama-sawasan government way tata sama-sawasan ka miya pa ka sawasan ni Jaya Ramas Karabag sawas rapag sawasan sumo ari non-medical benefit magayon lahat MyCare kasawaski transportation
o stipend. Ari stipend nan Pahrek chapter nan October wala stipend on ewe plan pen kosota pweden lower round clutch maybe spoiler some mass ari is adjusted pweden stipend no bilagis kosota pa ka kolokol so mawa kan silok la nan wage ka rapen sawas in job chete rapen sawas in nila de kyo ari mariawa magayon law peleo men law na may kaya sawas yung pelian non-medical kapurporton palawaran somaw man koy na kyo rapen sawas na kyo so kung kawan kasaletira sa orang komanti ari palawaran na kapurporton Pohnpei Michael maban pukok isang oras ang apan palawaro and Porto Pohnpei len benini so and benini ray katrop punatin yamon kapareto palawaro Michael maban pukok isang oras sang ng mortuary service ang nakilating palawaro ang apan palawaro ang kaunap na palawaro tarapuan silok tarapuan ko yung rambanini yung water palawaro kapareto palawaro Pohnpei wisikin palawaro sa namununi ko itong airport o kapareto kaunap ta silok yung palawaro sa yawasan nimiyaw o puto rambanini Michael mamang pukok isang oras o lento anso man Michael ray sawas daray pukaban ni mula anso mapanini man sa ina tarapuan may labanali ang palawaro ng airport in Pohnpei State. Iyan so sawas in may karabanin mo na. Mo, sa oras may karabanin ko. Iyan pininiman pukoki o mo aray kabaray daray pinini kulay o aray lang so kasan dumadawang komentiyar. Pinini iyan pininiman pukoki kopatang palawaro ko yung nila o likom somo ang likaway darang aray paninyo ang likaway porto icha mariawo na paninyo ang buko kaya sa oras may kaya panapanyana paninyo ang natapon bunat kisang pangalan ka kauntaray oray ang ito ray ang ito palawaro porto po kalanganin ko may ebilkat sensan tangay kan nasoche appoint kan my care insurance. Hey, someone soma kay some karasap soma men chokcha mai ka nan naman mo ni right in the long term care on someone soma ko mai ka should cover someone soma on cancer mamimiyat na stage U the stage value mai ka should cover soma on someone soma but on appointment someone soma kan rare o loud I think kala aban skilasan ng dami coverage na soma man angki rin Michael should cover so armasaban angki stage 1 to stage 2 in cancer Michael will cover mo Michael should cover hemodialysis o kidney o diabetes o so Pohnpei State miya rin sawas rin on hemodialysis may Pohnpei State may nejay sumong kola ala sawas mo pwede kachay citizen in Kova nation ka kachay maasin palaw kachay laki kachay relationship ng US magkaroon o kasi may acay benefit ng US na wage ka siya niya nga naki benefit magcay lang ng US magcay ka kaya nga kaya medical benefit chay siya na awi anso chay siya na kuwayaw isang para mo na chay kakala di benefit ka karasapin so moment armasmen sa ng FSM tanan masin tanan pala o rin ang kola US anso na rin sokuti
nan US, kaya kaka aso apply nga medical benefit ko. Karas para masuk pay teacher rano, pay DIY rano siya kolay apply nga Medicaid. Only jay so mo Micah should cover on cancer on stage 3 to stage 4. Mie so mo then so mo kola Philippine kola klang sa on metatama mi kola tiara tam animinan stage 4 cancer. Saran wala mo niya so mo na no porto ba Micah should cover so on cancer stage. Ima mai ka kawit ki so mo na niya so mo apenini mi away tebel Pwuhng the mainland so jebe tebel mainland Kansas Arkansas Ohio mai ka ba sa wasa so mo nan pedian transportation okay na stipend ni so mo ngayon and ka ledla rena penini ko pa ang yang aleta acay benefitin as a relationship ay wasa apply ang Medicaid o alete Medicaid o wala continue ang treatment ng cancer. Jejen na sa sugar cover sa mga sumaw laut ko. May kaya ba niya sa wasa kija sumaw ang palian transportation o stipend. Pero sumaw ka tulad na wasa na alete sa wasin medical coverage sa medical insurance makaksawa sa mga sumaw na ka. Rabito at siya yung dialysis na sumaw bang kola rin Pohnpei State o iba niya ipanini mamimilapio ikak refer lang piyo rin ipanini ka Kansas po ikak kola nga yala yung dialysis mo kola na chemotherapy mo ibang kola mo nga apply ang Medicaid mo nga yala referral kami di bawah watong kitchen nilai na profila referral asaman sa wasabi so mga transportation o stipend. Ari so mga sa student cover up sa niya sa sawas na sa wasabi kaitan man palian coverage in medical on so mga asaman sa wasabi so mga transportation o stipend o para nang kapilala wasabi ka lala especially na US para nang kakaliati sa wasin aray so mga kalanganan ko mo iran kawayawa bilsan sa lamaw. Kagat sansan imanunikan ng Pohnpei may Medicare insurance katawaklala? Yeah. Medicare insurance in FSM. Nan cover on state hospital, naman state in FSM course. Nan Pohnpei State, naman Pohnpei State. Pohnpei Health Community Center o private clinic course may Pohnpei Genesis Dr. Rice Dr. Salman o private clinic in Uyanika course yang minan network in Medicare was course na yung membership in Medicare ayan sa na Medicare ay wala sa Pilipinas job chair o job chair so was a right na isa so wani raya minan coverage no Medicare. Kalanganan ko mo epilka sa iman wani kanen diki me Medicare tataklala. So what check katarla so mo Philippines Manila o India Pwuhng Hawaii iwasa bayo mami en Medicare rin contract rin naman wani o rin job check na miminan way ka o na naman wani ka Philippine naman wani so what's sa katkatarla so mo ka rapraban sa wasla rin naman wani St. Luke Quezon St. Luke Global o Cardinal Santos Medical Center o Medical City. Naman wani paliwas na nejay so mga kang kokola Philippine, kokola province sa Waslaya. Pwuhng, sa katala sa mga American Medical Center o Pwuhng Regional Memorial Hospital o Pwuhng Regional
Pwuhng Regional Hospital. Naman muli siliwat, magayulaw na kuwang rival kanale my care insurance. Away, sa Kadkadaur na sumawa ka rabay sa wasla Strop Hospital o naman muli bilkin nale ng my care insurance away Queens o KAPWARESOU Women's and Children Health Center. Med option sansan ng kapano med en somawa peninin med skila sa away mainland so then ay ka kolera na deti uyata ni ren medicate nan ren ay peninin ko ng state chico Michael myself second ren na transportation house na wasa sa option kapacaya ang Pahrek India sa option miye somo na kotila aeroportato miye somo bilkakaw na bilkola India New Delhi kotila India Michael option pacyan Michael ng Pahrek. Wasa sa ligilana may bagay pacyan Michael ng Koto, Thailand, Bangkok, o chay bayan mo, Fiji o mainland, Oregon o Washington. Nagis kamarara ita ko away nagis each layer o rapid appointment lang o rapid sa waslaway o check oras na North Pacific o sa Pacific oras ko kulaway o rapid sa waslaway ari quality appointment kisa pa layer away sa bayan sa kaya sa na chay naman kis kala hotel o katrela o sa chay ni chay sumo kakakrapin sa wasla pali US o pali Kalanin ko agak sensan yawe wen pachunway exclusion kung sa panachay masan and paywatch. Ang exclusion ng Michael, some kay the some procedure kay Michael such a apali the SGM mean coverage in Michael. Someone apelin substance abuse care or management someone sa wasko Michael should be covered or someone kasi yan kapon sa cancer stage 3 or 4 hemodialysis Michael excluded sa ng tama Michael got covered o someone olat someone soma magan sang ni mokit Sani wiapay kaway na kusunit so mga wala wiyawita sani ng makita kaway na kusunit Michael should have been excluded sa arabas man sakaw o tapastosa o accident o anana kola na namungunita pagkadar na lagiyo Michael should have cover sa mga para mo kusunit arabas sakaw o try Dari isang ko may exclusion. Kalanin ko miyaw yepen kostaw te polong suma bemaker so chukana pali ay so kan bachelor ay so watch mo na pali ya. Ari someone sawas kay Michael kamanalar port kailangan ng port arrival Walianta o someone kalautela sa wasin Michael sa wasin na pinijay member ko ni Jay Laramas na may o binaway na tasa sa wasin student cover mass mesh cover structure akin na palliative care palliative care o aramas man mibiyar na sumaulaw sa cancer stage 3 to 4 ay instrument ray chakir ta ni ray milana ray guys po sampa ay instrument rapen sa wasla liyo
poi rai masakrai da koi la liyo rai commenti rai stopporto rai benini kila rai temo rai commenti rai aramas krinita mo chakir tani rai mi milana ishibar repensa wasna wenit sawas liyo rai iban mimi rai somo ban kasalete maba mimi ang apeneni o commenti tumpe ari na somo insen kasandi somo mo na imabawia ranchigo me karase somo mimi tumpe somo ba mimi cha especially ma nelen minan somo kaisa utara ba mimi na metakilao o ana ben menesin o sonchigo puevia kaisa ro Michael should cover sawa sa somo na aramas mimi tumpe ari yo me sa kamana aramas men lelana sa rayo o ambina somo on cancer stage 3 to stage 4 estimate rapa ila sa wasipio and mimi Pohnpei aso men betek the aso na ana medicina ka kola run private ka Michael ban cover riyo mo sa bukatan na pa kakso sa ni somo raymen mimi ang aray penini aray na iso mimi po samba o aray penini abel en kolokolche di saray metak ko o aray metak may ray mimi lala daanan ni ray mimi lala po ray lang metak lang Michael ang cover so aray sa wawayan na clinic private clinic ka or so numan ka so sa mabangko yan so mga kami wala na medicinal pero wala na winin metak Ichar cancer stage 3 to stage 4 may kaya cover hindi rin isang bukila ko niya isang bukila ko sa kapasya ewan na bukila sa kapasya ko muwaw acay plan ka match pilkanta ka yata solar coverage ka pesaner nambar kapag o benefitin dental ka dental o vision pel kapas pasyaner is kalaut layar o macay nature number sorry karas pesyaman nan pa asos Michael coverage on pelian dental chupungi kamakay o cement estimate cover makabanada implanted ng niwan we have crown, we have bridge, we have pasapas. Esto cover songo. Ayaw na para chokola aman jaber cover. Aramas men mana pasapas, aramas men anana we have kamawa lang ni solar ni nanawa aman kola kiyan neo implant kiyan neo crown. Sound coverage aman jaber we have some chokola. Sabi hopefully dental Nature dental clinic में भी Pohnpei का इलाका वो या समझता था को आपको एक रांची का migration cover रांची kita sama service आप रहेगा वो या निरे dentist का कोई एक का वो या समझता था और आपको एक migration का cover hopefully रांची का kita sama service Pohnpei but nature semua nature armas का चोरवे and शब्दाना से लगना लगी और अपन sama से रहेगा वो या चे Pohnpei Begitu aja on non-mass coverage, non-mass kebakar ya on contact lens. Kaya naik kelas je, kagak bila ada yang DJ technology ya contact lens sama pas mau lah ya, laser surgery bil mau lah ya, no kan bil cover lah ya pan mic. Oh yung course sebil mabil kapasitan panciptaan parko ko dengan mengkorek saya dengan paraj mereka rengkatan ke medical appliance ka kerja memalaula mereka cover mas nan plan ranchi ko acceptan nan plan kap na ko to medical appliance mereka cover include some wheelchair some medical appliance ka so mau Michael bankin anki peno pui ragen ya gitu pui no mar ari so mau apa ini lah Michael bang pai ada me
so mga panalita wheelchair match cover, ranche ko washing cover. Match me kanan wheelchair ang sumawa to tama kanan wheelchair chale puki so mga pangban chale misa Michael pangban chale misa. Ranche ko so mga kaya kang puko ko chale puki yo. Someone appliance ka someone wheelchair medicinal personal nebulizer ka oxygen ka penini ka kalita right kitilman nan maray ka aray pa panon ka aray penini mana ng oxygen no aray ka use siya mo numaray ka aray siya na chang dito ko dito mo muni ko way klang miya oxygen mo muni aray ka tawag ka so ako yung cover na appliance on mic nebulizer, oxygen machine ka, wheelchair, hearing aid, may sauce on aramas mana kamawala rin so ako mo kami kapag na coverage na mic release ako na cup na ba kasi mic ko wala ng baras. Kailangan ko mo Agak sansan uyagan ko so te po so makan meso chicken na po pan my care. Mo kan so mo itu aja so me cek ko sa yung kapan binan exclusion. Sa cancer o dialysis o sa siya. Palilaw din sa mo ko ras mo mo kung tatarap ko. Dikin so mo daw may kan cover. Kailangan. Ay, bigat sansan maunikan koros naging-pachuta o apaliso mo kan kinapunpan my care? So, when in Ramkosh, when you can galap when you enter, when you can tell when you make cup, when you can kapach bachiran o nan achain mo munika parkors. Ima my care we when you engine nan when you my care kamanala rebang cover koyana listing munika ren naman munika cleaning ka pwede sa munika bang cover to so munika bang cover pa my care bang euren my care bang find out when you point that my care bang find out when pwede yung iba kan may ranchi ko winnie social media listing winnie may kakamana ko ari saban tayo na siya so mo sa sugar cover winnie po social media listing winnie may ta iba well apoyaki winnie kung kalapul wali parkers o ter winnie cup message maker sa kapachay na ni listo so mawa na winnie kara sa ter winnie liki na mainland Philippine India so maka sa kadawin na referral liki yoko regular Philippine regular India regular away chok yung winnie sa winnie may rela na mo Legislature Pohnpei Soldier sa Pohnpei Pohnpei ka siyaminan ng my car listo cleaning ka then mo ka siyaminan ako sa so mga ka siyaminan pain pwede lang ito my car siyaminan ka email sa kuya Mitch sa second update sa update na is listing Winnie ko ito sa kaya pachen ng list mo may buwita sa my care ay nawiyawi chok chairman kamera na Winnie yung kasampa ng sumo o hana chok chairman katatos per siguro ng my care sumo hana Winnie o kliniko and kakso wasabi sumo iba nawiyawi Winnie so yung iminan listo makuyaw ranchi ko my care ba yung dacha Sochikov. Match when you streaming on listo as charger kasalatar na sumawa na Michael bang pain when way you omuniyo o sumawa bang pain. Maban generic brand mo para sa
acetaminophen generic brand. So moment na brand name mo, siguro yung ng listo, ang micro ang 0.% wanisak, so mga ang 0.% isak. Generic brand yung mo, ang micro ang 0.% isisak, so mga ang 0.% isisak. So dapat indahit sa sugar cover, pwede waniyan siya yung ng listo. Yung mga screen, nag-isa pa rin mo, wala, alay ka na rin waniyan nito, sugar ka na waniyan po. Wani ka po ilaw, micro sugar cover po waniyan sa kuya ng list. Yung mga micro bansa was kimach, micro sa kapatsayan list, waniyan ng listo, ako sa plan ng kapatsayan. Ay iba kang yaw sa banda, yung kita sa wasin cover there is waniya, so mo kakalian siya waniya ang kakatola siya sa wasa panahon. Kailangan ko mo Mr. Salaman. Miye IT mamaiker dan basyo 1,000 member kan o kaksansan isebe. Hey, kailangan miye IT member kakakuala niya office in Maiker kada ni Will State, anang Pohnpei kakakuala office in Maiker Colonia, Moinens Building, Rayla Wiyata ni Rayla, anong Chalas Lu, UIT, o kasambuan MNMN member, one IT membership in Maiker. So wala nga, namamuni ka, mamiminan, and mapisoso sa Maiker o sumama makanrapin sa waslan lagi ka. Sa raya sa IT card na Maiker kung kita o may red member ka o may red sumaman makakona, especially DJ member maging silang kita taong ka, raya wala lagi yun, raya nung kolar, raya check up, raya naman muni lagi yung muna raya porto. IT yung sawas na sa nagagam ko na raya chuang naman muni yun. But IT cup na sa bangkita sa tanang balas ko na, bansan sa mga sa wasta, manitube ko na ito, sa mga sa wasta, sa mga criteria ta, sa mga kakali, ang numasang mo niyo sa mga record. Maiker kung kita IT, o charas yung IT ka, wala siya niya office Maiker ka, yata kilit, o print out IT also. Kailangan ko mo. Agak sansan yan, may aramasamen ka sign up ang Maiker restaurants. Hey, open season, the open enrollment, I saw sign up the injunti kakiliti MNMN member o Penini na Maiker. Agan wiyawi, parkors na chapter July le July sinisapyo. Iso kung ngayon siya ng barrio. Armor mo akan na chitiyo, prang openta na July. Ija iso, aramas ka kuala raya kapachayan at kap na aray plan, at kachoror, kalau dela wiya sa mga ukalaka. Pares pwede sa mga ukala tur na wiyawinan plan o sa mga update na wiyawinan regulation in Maiker o sa mga plan kap na kapachayan at plan ka. Maiker extend sign up in enrollment ng Pahrek o sign ko tayo o ng V6AH billboard na niminang kolonya takpakair extend enrollment extend lang August 17. Dari sure secretary open chance so wacha mas naman yang collective di ran yata ni plan dia cara so kola yata plan likin mo ang lisansalan member ka koros armas mo yan sign up Maiker miya sawan ang bukilanan nor wiyawin na naman nor kakakola walian ang plano so siya dipilipilin na iso ng bar karasa pa miya serenachik to camp serenachik na Penini na kapachayan ni Raserio ng plano. So, dili bilbilin na asuta serenachik to ng bar.
penini puputo de baba nono kako na kapachaya ni rasario na na iraan ki sampung wano orang kako na kapachaya sario na te memia penini makomati nan paro aramas me conto toko me main ke plano penini mi bana plano pilar ki sampung wano morna pasaneti o ay pisek sa ay tatoko kotoran maker o wakatala plano bagi aban te me conto tok men kusulan na sa tatok te komanti sa tatok te apchen na tatok aramaso ka koto so jeli na so we are quality tatok ko kusulan na tatok koto bil wakit na bagi na income ba bukil na ka kota ta koti reban ana koto adjust na plano pa mo na ba wakatala plano we ata na July o August dari samsam wakilan na lor mawiyawi ka mo may anso mawiyawi ka pene member ka koto o wiya wakata plan ka so anso mawiyawi luwa koras na registered enrollment na July 6 Kalanganan ko mo ma iban beyan kachia sam ansong klele de sign up mieche wanso make up potlang o sign up ima job chums so on so register no we ko no ko sign up on maker na July yung lisa ko wukalan dan wukalan door no we are on amendment member nature team sering nampan ini mena nampan ini bukan tatok songkot mokan kerap kotor ko ya kapacaya dah kini ada orang mereka sudah lebih berbeda sama orang. Kalanganan ko mo yawasay kan kapan patchwalay pong enrollment to tatlani chant plan. Ewo State near office in Miker, mimi na Ewo State, nan Wayne Everson, nan Wayne Pohnpei, Miker office, Ewo, nan mimi Colonia i Miker headquarter, on nan Everson, mimi Colonia the Moylands building, Lemuan Everson Social Security, o paliyotos ang nalag. Kalanganan ko mo agak sansan ng bentalapon. Megan kakan ko aluan ito mamichin kan nagtatamay care. Available na naman ka call Siluriao 0 5 8 8 o regular kola namang lock 8 5 niya o regular ni tarapan enroll the sign up the tarapan mo kita plan o tarapan the information in ta ewe plan o chondo daw in migrate because so sa ray capacity yung pwede ni ewe plan nila nito mo pwede ka kailangan may imo ko na ewe panini dahil na dimension na ko mga kalas. Kalanganan ko Mr. Salomon o kalanganan ko por chorus image makain sa kanal program and ramwatch ng Pohnpei program yung makin kapesi rakap o rakasampalakan Mawiwiyawi, tatamiyaw ng Wayne Pohnpei, o sa batyo Wayne Lupeche, kukurangan ng kasi sa pani Radio V6AH, o ang nan-kaunagkan program kasambal chikan. Lao nila wanso, kalangan o kasilelye.
Sesifikile isikhathi sibantu basezweni. Bambanani, hlanganani, kinako. Y'all ready? Yeah. Me and my crew, man, we show up at the fever. Conquerors like the great Madiba. I come from, you know I love soccer. Yeah, wave your flag against our Pachacita like left score the gold in the middle of the world. Now is the time to make our voices heard for the greatest show on the whole wide world. Now is the time to be the center stage and show the world why we're the face. Kinako, 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 Kinako.
pinjaman na masong pinsakanakan ang medyo tanguwe kila ikila ukuran chiyo ikin pusasiyo wiwiyaki jeme kumenwai
naked John the way we are. Nature serikoro gasilel gumay koro bay masaliye kaiden jogowe aseriko. On the mic, I represent 691.